بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سار إلى ناجي إلى يوم الدين. كويزي وتكوفو وزلين وهنتي يا كومور حينما هلا نمليو. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Gandengo shabaha shinu ahuzuni ni partage pamoja nanyi wa Komori kauma watania eza jihiri za mre Komor. Sina homo harumwe hadisi njoko fanya bano daminanyi gansano ni kemfuvi haku manansi na za nyumeni dotukani develope izo ikao dizo mjua onyotsi wakomor garjo subutirame qalu inna lillahi wa inna ilahi rajiun. Ngasina panzabanu haina mkomor raia na mustarabu na mruadini na hayeze kaliteza mkomori pia warambu wa haundo esheitendwa shakifujar shariwarieze haki za kimidaadamu na hade sheitendwa shataarishiwa ni mtawalifu yanzo ya shirende harumweshe isiwa shakomori shamaore ya shikaze le zina shparo wa mbushu wa Komori wa hale manza wa heze maji wa mbotside namnayo rianshi harma rukuni ratilwa de honi neezi ya Uthman Ghazali ikao daina amini swefu doehenda watia kataba waheze nugozinu jezirende wahe shaabu e peuple yatsaha yemruoi yezi ya Uthman Ghazali ihime wa mwijano wa Komor wahime wa haraye shetendwa shenu shitsirende majudi menjina ya makumanyo menji ulemengu uhimi ma zikao zinji za hima hizo zihimi za mesi atandu dehoni ahado wa Komor kangebo mujano wa Komor wahime wa hara esenogozinu na eza komoni desenrabo leo isazivenuha watukufu wa Komor sinauka na rongozi nji za miumwambiani shasika huja ni himosoni mwani ripartage bwadzima rirele danzi bwadzima ni mwambieni yaukani mweshelezieni yaukaya kaya ridaza rimbulia badato mkataba mdaza bwa Komori kamjafanya zifanyishi hao yabo isarende kapi. Uthman raisi wanrokohum leader yarenge hatua yarenge mawqif ya uzima hatu ikapsa likatiba ikaude yalifanya leo jana ajiundwa mji wa pare hende hafanya interview la haruma France 24 yaonese kakarna ukubali haonesa ezitendwa za hoa na wapeu walomaore ka wao si wa Komori karsi dhamana sheulo dhamana de mulaya ila dhahiri shawa Komori wenza hikma wakaujwa kala harikaze mato jao shausu kwa mru mwabandrabo wakomo hujabo wa Komori zokaje raisi wa daula ulone jirma ya ukai raisi mkomori ye raisi wa ezensi za Afrika ya turongo wa kijirma shayambe hama mru simple ya mwanadamu
mrubahi mwanadamu mkomori yakauona rongo utsujimanizo sharais wa daula masuala yakahuzisiwa no wazungu wala waroka ulinda yajibu hajima rais wa jumhur wa taifa la Komori yahime yameukana zila sinongo njo uzifanya la sinongo njo uzikubali hane alapizo no ni menase heze 150 millions ha mkataba tsonu mkataba na ufanya miasali na miswefu daunu njadiana ya ukaya wana walo maore watolwa shahabiri kimafiti hamba ukana yeye kana wa septengu joharaya owanru ezemelizila owanru kwa vehangazija aikuwa vehakomoro ila rijo kazonrabo dalil hende hafanya mahadisi ya siri leo haina mkomoro hahisa haishia haisa ono ezamla zijiri pari ano mkataba wa Fakri Mradani Fakridini Mradani ministre de l'intérieur nola yafunga sandi no yahure waziri we zabari zobonze atelezi na msulijua bahi namsaidie imaneno yakauhima bala yande yaladala maneno bo Komori yamba l'an 2019 amin soefu yamba ukane mfaransa ekahashindiha ne maore na twezela kile yamba ukana haina mkomori ulo maore uongo hao wakauroha wabalilowa na visa wakauroha waje pari waje wasinyo mkataba ula izo deza tojiri leo ezo ukaje wa unafiki wahawana damu wanu wako japarotsa salia mkomori shaibaki si wahanjume si utaharione mze kweli ajeri merande ena mnaje kwezi watukufu ezi alama za hazenrabu ezi alama za heze makri za howanru wanu za hezi mbinu zikawoniha namnaje yezo ukaje wa Komori maraia wanadamu wamba ukanangwa umuhima unungwa wa mujano wa Komori kwa na ukubali hani wakati wa autorisation wahani wakati wa Komori walao wasenziani wahime waharai ile wahime walani waonesa utungu ya ukaya mkomori kasi tayari ardhi yahe no wanadamu wae walo armashiso shamare wafanyileze tunaza peuzila serikali ya Uthmani Ghazali getsugo uhima ihunu wa wanru jamaji wambati de namna hiyo wabaya ngari hunronsi jahunu ulaya ngari hunronsi zahima zisheme zao zani kahurria wanru wahime wambati de helio sha zofasirindi wamse wa dini zofasirindi wamse wa mila zofasirindi wamse wa siasa zofasirindi wamse muatan raia mkomori ya ukakutini kwa nafasi ya uhima wambe mfaransa na kahambale sheswa shamaore mfaransa gamlaniu hoka yarende o anru wa Komori walo Komori ya maore watolwa hazitondwa za peu hafezehi wabeha mwezi swa zirajine haram riharamishiwa muharamishiwa mwendo wa salama hamaduo mwendo wa salama hamaduo wene hata wasaliti wanu wambo ukana kamwendo hamaduo udohenda yofalla yotruble ya hepep namnaje leo mulaya ya swaliti wa maore wahime wafanye madamano waone waunge mhono watu sisi irilo na serikali iyo ya Komori wamba ukana leo ngwa wanileze ngozinu wakauzia ukaya watike mdujoenda yafanye
na yabo wamba ukana arme sharia kwa jazi ya maandamano wamba ukana wabuwa haina mnujojua yajitekeleze na yabo wakati zaja zitendwa kwa tungo hima wabaya. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ye kweli wa Komoro kweli ikaukana morione wanadamu uikao kwa tina hata iman, kwa tina hata mahaba, kwa tina hata udini. Asha kweli warenge shesi wa shamaure, warenge Komori ya hatu wayuhuze ya kutoka azalia kearuma yafanye exchange leo Paris change yafanyiha ya ukaye Mfaransa ya msaidie ya harmeze vote za 2024 ya keyabo halafu yafanya operation wambushu owaru ranzima udungo joutulwa nziani rekaranza rekakarjanza aboje ebanu kweli regwa mateka bo Komoro ebanu Komori hiyo kabati mruwa dini kabati mruwa mila kabati mustarab kweli 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 ebanu ukana mmozo za je kweli mwanadamu Muhammadu gujuka uroha Faransa lewa maudu ya njenga zija ya jotera wanru wa vejuba wanru wa mila hau mufti hau maraia hau wanru makadr kweli wasubuti wende wabahuwe katili amadilo kotuhe wende kasha kotuhenda wambohe zila Elizabeth Salam shangwa tukahenda katili junub ya madelinu fahavanu la peu la ikao lirenge ntia hatu mateka la ukaya tiyo de daraja ra waswili mri ya amba ukana raisi wa daula ya huze mipaka he Komoro ya huzo watono he Komoro ya rehito wana wa Komoro bahari ngututsake armayezi ya rab ewa Komoringa mambao ewa Komoringa mambao je ewa Komori watitinga mambao mana mmono ukaya hapara mparo wahe wandu wahe siasa ikina Abdul Wahab ancien president wahe sheti wa shangazija usikitifu ujuka uhima bala gamuhambio bo gouverneur Anis keni siatifu wa Irenga ya mruti dola wala do wandu wa Robert Salami wenda wahalalishe nduguza voti wahenda wamlaka kartu hadisi za maore kartu hadisi za maisha shangarenda orendera hadisi nduguza voti wama maluunina haina jamaya lider politique au makungumanyo ya politiki ya siasa yenda ya kansi la tabuni de nazali wakati lononu wambia nduguza voti wode maadui wa henti wafanywa hazi dani Mfaransa wafanywa hazi dani azali wawafikiana namna ikao ensi hatu ike azali wala wandu ikao maadui wa Komoro ranzi za kiki ranzi eze Abdul Wahab marengo yala kwa nahuja wadorenga wafanya conference wehada wa Komoro wakati lunono ya ufikirika makungumanyo ya siasa yenda Bet Salam yahenda yahalalisha ngoza vote no muhima warenge wa Komoro wote de le suala la shesi wa shamao shakweli wakati la tabuni wa hadisi namna wadohura taratibu wadohada wano kahari maudu wadukaenda watowe sambi labeka mwende zentere umkati wani mwende eze sumuni mnikoni azali mwende mapatri hani kamjenda kiwatwani kamjenda wanile ya ensi yabo mtona imani ya watwani yabo kamjajuani lansi kamjajuani ya maraia Hamadani mruja sambi na Dr. Salami haramu tulaka mutlaka kam na ujauhado wa Komoro mdo na mwende kam kaenda mwafanye kampani isambua eze kampani za hanyu mganyi jazali shamsije mdo hado waru wa Komoro wa diaspora ikado muhima mwane ne bwana inu na mpare shahada msanganyihane au harakifu na msanganyihane
Sanganyihane ma diaspora rilo Ulaya rame ebanu garfanyao ritsinza tomaya no wandu wa siasa wa makumbanya siasa wari sisa tomaya haina muwatan ulo Komor na haina muwatan ulo Manga na ribeuso le suala la maorelinu rife mazuwada shazalia tundezu anzao deno wandu wa politiki kao leo weda wakanti tablo nzima wadu hamba ndugu za voti wala maadui je Mulaya wala dosungu wadu wala wandu wa hadalo ni wana visa wala wandu wa hadalo ni wana robo wala wandu haini mru wajuwao kakwana kaenda washidani na azali ya hunde vote shawala wandu ikao wenu watahe hari ulideri hari wakae mazef de position o wandu wenu watweze kandidature waamini uka diktatori ukadogo havote azali kajajobo havote na diktator azali mahajan la 2000 l'an 2019 faisait vote za mfelo wakazila ile bara la Afrika no le même waja wafanya mkonti watoa masharuti watoa weu ya ukaze vote ngajwenda weuni yazijiri saane makesi ya jaziwa ile jeshi usfajadi harengea halalisha azali daena armia wa mahakama hizo dezijojiri sha ezembio mwendao wandu wawendao hanimru ngutayakeye chefo de l'opposition bahara mla kujodolibwa kujodoni kwa gari izo wafanyao emajosho wao hao dainezi dainazali na usfajiadi ngari wajuao ngejumeze o wandu wende betselan haini mra tufanya josho dainazali ili wadiane namna wajumhalalisha harumeze voti zitu idhan waheza mbioze hao hawati ambasadi pia wandu pia haina usiku ngona nao ni ambassade de France yemuishia wandu wao wasubuti wa ambao washemeza hele suala linu abadan kwa jasubuti ra serikali rao wahimi wasiye maraia watike madamano wahimi wafungwe mioyo yao watikomeze ngozinu wa kauli komele swala linu ezensa zamaya hili wakalme babi maraia wajohura taratibu wa Ulaya wakesir kangwa jo himiliwa harmeze vote ne daula ya Faransa ili warege badala maore ikebala bahi isaitolo harwe mipaka ya Komor kweli halalishiwa re madini ya gash rensi ya re ardhi ya hatu ruana damu hatu kwa tina haja nao ejuka ufangu jo ufa ejuka ulongu jo ulowa show muhimu Uthman Ghazali ne maadui wa baoma opoza waenda wakansi harma mahadisi de Nazali wahendo ministère de l'intérieur wenda kwa hadisi nguza vote wala maadhi mafirauna Mwenyezi Mungu kujo waremeka swa hao na wakomori karjasani tengo hamadelila tengo la kiwadui tengo la kunafiki na ukaya leo wahime wadori faila ma conference wadohima ila deheli wana munafikuna wahuja wadam azalijao anangarambu wao badi mkomori ngwelewa mkomori atukaelewa uo mjana she mkomori mleo ngwelewa onro na nyima adwira Nazali zenrabo sahanyu mzirenda wa Komoro nyuaru marenga kele swala la mbush kabati wanadamu basi wa Komoro wahafili hanilo basi wa Komoro waona hajanilo wa Komoro kwa sitayar garjo hufasons garjo haina mjoka hanza mrirende ngamjo rirenda sham Komori kana udazae ardhi yahe uwatani wa mru wende bjaba hena mnainu kena ukiri bahi idhan karim hadari shaoni karim kazani jimeli rimwadian karim kazani jimeli rikaumonani shikari ya kahanza rimvumbweni nyinyi najisi harmwe Komoro nini mnyajisi harmwe Komoro omeji mapuha keja mstahikini ana hanimru ya puharwa malezi ya puharwa mji wa kuwatan yaka kam mbungufu ya hurengo watani wa mru ya uhuze idhan ma'ashara sada
adui rimonao doandwa jawari hadaya wakauri hansa mabunjilioni wakauri hansa ajenu rikeda sinaona bala ngo tsukurambia ndabo watsukurambia mafele waka na bala ngo unazirwa jine za hele pato la kinafsia walonilo na hizo za huwasilisha abantu yizani kazali mvu hata ya swarifemba ensia komor yaifanya hizo yanzao de maadui wamba ngwa wanao na eneneza kifujar na bala wao wakauri tendeza ta riwasili mahaminji rilemewe rihure wa sompira halafu bahi embebo ifuwe hizo ndizo wakalifanya bahi ni maadui sha ekodo aba hada bujwandis ekanga mtsaukeri civil ngejo pariania ekanga muitsahao yishode ishomtsao banga mjoshihura shakarna kamno wanafasi wa Komor na watwania swanza nikemle amwanzo inu tanaba shangam amin kahaina mkomor ngujuwe simlindao ngujuwe zitabu zinu ngujuwe mabu o etrahizo yafanyiwa ne sirkal na wanu yaungwa mhono na wanu wamagwa opposition maadui mamunafikun wa walala waje wakensi wadohamba ukanabala wowo wakaharma bwana wongwa ingawe yezi nokeri azali rahananyi Owaruma hunria ministère de l'intérieur. Hema kungumanyo yambihani bala. Yo makungumanyo akiguambi yoti makungumanyo ikao nga wa Komori ngwa wa onondro. Gamonao kabati hata mnu. Gabo wahamba ukana. Ngeladimu ile suala bwasinywa katiba la huze Komor hasa 50 millions keja kana fasiri njini taratibu zinji ele kaululo zima nende yazima doka serikali yakautani maraia yalaluwe wa mkataba huo yame mimi mtudunga bawa Komori wamba kwa tutsaha ye solution ya bili rakaulinda rikahanza ele suala linu vola tolo haruma ya Jumuiya ya Madola azalide yalitoa yanzihe barua hauya kufanya katiba yalibehe le suala lirejezi wa harumwe Jumuiya ya Madola yame ukana wa Komori watahede bain bangono abaha rija walo harumwe shesi wa shakomori wa Komori walo maore watolao na abo yoti haki ya kiminadamu katika ile suala lilo lirejeziwa zitendwa madizo izo lizora kaulinda shakaraja kaulinda rais wa he daula rais wa home mamul Afrika wa hezen Afrika ya ukaya kweli hadaraja ya ukaya hezen Afrika kwa japaro badingo ile suala lino hato siku azali yenda walitoa shema Afrika wa hezeleji wambasi jao karja kubali bahileo ngawe na turufu ya urumia kweli wanukoje kama ndabo kabala utsuka huja ino ajali ya kaunroa Komori vanundo vanu wakauja uzihe Komori yewe ewa baba mavaya jube ewa baba maheza ji ema jimbo moya heza reporo haujiriwa bamwambashila sheo ye mufte wambashila sheo rambie sheo shilobanu rambie ma huwa al-iman ma huwa al-watan ikango nazali hangu onanyi waru ikao mhimili ya madenu ya ukaye ardhi ya Komori iboye Mfaransa ardhi ya Komori o wanadamu wa Komori walo mayot watolaiho rambi ka ila de natija mwaka uwezele bora badani kiwa uzima ya urais wa uzima Afrika shila dosheo mwaka hamensi hati haju Mwenyezi Mungu ujombunguani Mwenyezi Mungu ujombungua o anru haleluya zen gozini Mwenyezi Mungu ujomsisanitini Mwenyezi Mungu ujomremeze kaswa sahani haini mwanadamu Mkomori yaranse imani yae yaranse watani wae ya halalie ndugu madenu Mwenyezi Mungu na mbunguwe ubojuu ya mbungu ubojuu na wanduona ya rabbal alamin ya rab usinazimshindao kari ushtakiao
kartsina zo shidarifanye ito dawa Mungu ya rabbal alamina wede mwenye urivukisha dawa ya Allah wanu ikao waono ye mwanadamu hoi ya adi ya shani sharingensi hatu Uthmani Ghazali ya shaja ya renga masiwa ya hatu ya renga ya huzenu ya tukarmaezi zinu ekaziri hundu omala rajoshtaki dohula yaliyo ya nono faume dahu dezensi za Afrika ngamonao makungumanyo yobonze zama zobonze za haki za kibinadamu wahimi hata washtaki kadhia inu hiyo unu bungufu ya ukakweli msaidie ngohonsi kwa Komoro dawe nazali ngamuhonsi kwa izo mambao sisi izo mahamba botasi yabobo jioni njo zibadili mfanya zirajine basi usahau ngariko zao humo ngarjo imarizambe hana izo mzitsa hao kanga mtsaugeri sivini ngejo urendeha karina ujua rimhalelisheni tobiambi mala mafama danu na mkerati baba nurilemewa nami wana mahautsani kaze wanama ikao wabaki harmwe bwana watwania wawanileao ezimbinu ilawe no haswa tandoa diaspora wakati waladhi mtsanganyane pamoja mlaani wanadamu watende watuamba kana woda sinoti dasi watoa harmwe problem zinu rijwa hunafali kiziraji bema haisabiri minji narkane uziwamani shakarna ujuwari yenshi harmwa ritsodo tsabusiwa muso yabo crise cardiaque ritsukanse namna ino na yabo izenongo tizonga zendao izenongo za jihiri serikali sawahuza yesheisiwa wakubali hizo ikawe daula ya Faransa wawaeleshe azo hizo dezendao noili omkataba ulio azali ya biteze vote hilianzao isa hundu wabelizi wahe imaadui wahensi mazitwani wahensi ya Komoro wahisa wajitekeleza Betsalam wahisa wajitekeleza ministre de l'intérieur ngo wanje hazini dingo hii ngo hadisiwe zenongo za ukaya ze voti za hao jezifanshihe yabo kabatsi ekrizilio kwa jayamba wala kena hamba yabo abaha ekawa Komoro wadaza azali hanjia hiyo waja wedo mrege hematarisena balanyu sha الذي ماري مشلسيني كقالوا أن لله وإنا إليه راجعون الذي مهنم كومور من إيمان من كومور مواطني يا همار لجي باي هذي إكاو دو يفنيوا هزيمبي توبيامبي إكاو كتفايا نانسي كتفايا نمضمانا يا وكايا ريلا تدينونغو ركاويليندا السركالي يا كومور ورواسوليشي خاصة ديو بابا هان رواسولي يا وكايا ويد مهم وهزنتي za Afrika yani hata ntswamini kama tsali au mndu wa daula nyiraji hajo se eleji namne hata baba yani tsuka yonti hata baba raporo tsuka yonti kajaitoa ya utonesa ya ukae Komoro ngeko zao hizo leo rihune wandu uende haruma wadore mabora wala rikaudaza rione heli rikebwazima rikombafuni hahe hili rione heli ya wasulisheo hari wasulisha bwai bwa Komoro ganzio yabo na utsaha ya ukaya ba eze auzia nzie umrongo mwishia assemblée lelo ministre de l'intérieur akaujibu ola mswahindu ola wa usufi Belgique na kanzile hakamji wamba intaha al-amr wa ezengo isazisa serikali ya Komoro wakubali zengo pia hise zengo ngajoendelea yodelia zamba hauziswani ma journalist ay hauziswani mwanamsheola hamjibu clear harma ya assembly ka zengo Faransa wahanza zifanishe zole zifanishi hao yabo bwa Komoro tamatilo bwenzamanyo yabo leo hani mwanadamu ikahamba ngwanzo ya wane haungu kozo na hime ya shemezeleji Bwanisi Shamsuddin usikiri uhadalwa bae serikali ya zali isawa huzwe machi. Assalamu alaikum.